Libandla letemvelo kuleminye imisebenzi yalo kugadza nekuphephisa yona imvelo eveni laKangwane. Kuleminye imisebenzi leliyentako ngeyokunakekela, kuphatfwa nekulahlwa kwetibi. Sinibingelele sinamukele ehlelweni Imvelo Yimpilo Yami. Luhlelo lwekucala lomnyakeni wa 2016. Sethemba sibabukeli baloluhlelo bangene kahle kuwo lomnyaka. Njengoba sengishito ukuthi kuleminye imisebenzi yalo lelibandla letemvelo kubuka ukuphathwa nekulahlwa kwetibi. Ehlelweni lomuhla sabe sikhulumisa leso sihloko leso. Sibuka kona ukuthi ingabe yini vele tibi. Kepha singaqali ke ngalo hlelo, sake sibuke nangombiko lowendvulela tona tinkulumo tetfu. Labachaza tibi bathi kuba nguloko lesikusebenzisile noma ke asesithi kusengakasebenzi kodwa asisakudzingi. Lokukhulu sisive ukuthi siconze ukuthi imihla ngemihla sikhicita tibi. Sivuka siyothenga etitolo, sibuye sikusebenzise lokho lesibuye nako. Phindze kusaleke lokho lebekufake lele sikuthengile. Kungaba sikotela, libhodlela, liplastiki noma liphepha. Siphindze bese sisala nezaba ukuthi sesikugcina kuphi nase singakudzingi. Sive semaswati sivele lengicabanga ukuthi alikho liswati lelingadi ikakhulukazi na ukhuluma ngetibi ukuthi ukhuluma ngani. Lokwenda umuntu ke abe nesibinzi sekukhuluma ngato letibi. Eswatini ke isekhonyana ke le ngcinamba ikakhulukazi kulendzaba ukuthi ukhanze ukuthi lamanye emaswati kungasiwo onke tibi yakati lahle ngendlela lefanele. Sabentu wethu ke silitiko ngiwo loyo ukuthi sichubeke sifundzise esiveni semaswati ukuthi awube kunene asibambisane nengwenyama yemaswati inkosi eMswati wesithathu sibambisane nahulumende naye lo sewende imizamo leminengi sibambisane neministry yaka Tourism and Environmental Affairs kanye neparastatali yethu yaka SEA ekwendeni isiqiniseko ukuthi live lihlala lihlobile ngiloko lesicelako esiveni semaswati njengoba sengishito ukuthi isekhonyana lenkinga yokuthi ukhanze ukuthi tibi tilahleka ngendlela lengakafanele. Tindzawo letinebantfu labaningi kufaka ekhatsi indzawo yakumatsapha eKwaluseni. Tinebantfu labavela kulo lonke live laKangwane. Inhloso kutsi batozama impilo ngematoho. Tibi-ke nato angeke tihlale tingabibikho. Nanekuba nje inkinga kutsi tigcine kanjani. Lomunye uyakuthanda kuhloba lomunye akakuthanda kuhloba. Kuyinkinga kakhulu ke ngoba kulona lothanda lokuhloba. Ukhanza ukuthi ufuye tinjalo longakuthandi lokuhloba. Lo thanda lokuhloba ke yena ukhanza ukuthi la kakhe uyawabutha emaphepha uyawafaka kahle emdustbinini ayabuthwa athahamba yolahlwa kama Ellenfield. Ukhanza ukuthi lo longakuthandi kuhloba yena tibi takhe utilahla nje lapha uthi ugubhe umgodzi. Tifike letinja takakhe tithathe letibi takakhe ake ngithi mhlambe ucashisile ngoba incumbi yabo banetindlu ekucashisa. Ukhanze ukuthi letinja takakhe titawuthatha leli disposable lapha emgodzini tilinwanabule tiyolibeka ngale kamakhelwane. Makhelwane lokuthandzako lokuhloba. Abavuka lo makhelwane ongela malanga so labuthe ama disposable langanabo bantwana abobuthe ama disposable setibutsile tikotela titimfishi ngale setilahle ngala kamakhelwane setibutsile emagabhuti emacanza setilahle ngala kamakhelwane abese lokhu nje yena lo wekunene lomunye asebenta kubutha letibi tangala kamakhelwane. So ke kuyinkinga kakhulu ke endzaweni yaseKwaluseni lokho kuyi challenge lokho kungukuthi kufuna lokuthi bonke labantu labahlede eKwaluseni vele abakuthandze lokuhloba kuze kutowenda lokho ukuthi makhelwane nangenatibi namakhelwane anganatibi kutawenda lokuthi kuhlobe kamakhelwane nakamakhelwane. Live laKangwane liloku lithuthuke kanjalo njengoba sibona netitukulwane noma kumbe bantu labakhona evela kaNgwane baloku tenyuka tinombolo tabo. Kunyuka kwetinombolo tebantu kusho kwe insaya
kuto tetemvelo njengoba intuthuko internet ingcinamba tato. Ehlelweni lomuhla sinabo labachamuka kulo libandla letemvelo. Sina Sibusiso Msibi, sibe namduduzi Dlamini, samukele ehlelweni. Sibusiso sicela ngawe. Uma sikhuluma ngalesihloko lesikhuluma ngaso lomuhla, sikhuluma ngalesithi phecelezi waste. Ingabe vele sisike sithinza ini masikhuluma ngalokho? Sibonga kakhulu uzuvusele babukele emakhaya. Nasikhuluma nge-waste. Kusuke kube nalo ukuthi naleli gama lide ngeSiswati ngathi sideleli ngahumusha lokuthi yini waste. Kepha ke kungcono ngoba siyakhona lokuchaza. I-waste kahle hle ngekuchazeka ngemthetho lowaphasiswa nguhulumende. Ichazeka ngekuthi ngokonke lokutawuthi nangabe ngithenge nje angibekise uthengile kudla kwakho uyangena mhlambe kuleso sitolo uyathenga indlu yakho uthengela kuthi yokudla naso udlile angithi kutaba khona ke lokutawusala mhlambe ama plastic lobo phethe ngalo mhlambe naloko lokusala kona ngabe bekungibhanana kutawusala lokwabo banana yebo nangabe mhlambe ke uthengile netindlu leti asithi nje uthenga ne cellphone mahlale ekhukhwini mhlazana sekufika lilanga lekuthi awusawufuni mhlambe wena awusawufuni setibi ngalesikhathi sokukhanza ukuthi sekubekeke enzaweni lenye akusasiko into loyisebenzisako sekutibi kwaze kwasuka la kuwe ngekuthi wena soqedzile ukusebenzisa lokusho nje kuba dibi noma ngabe ukubona ukuthi kusengasetshenziswa ngolomunye noma ngabe ke lo munye usengakusebenzisa la kuwe sekudibi ngoba wena mbosokukhanze kusasiko lokumcoka kuwe udibi ke ngaleyo ndlela lokusho ukuthi singachaza ngalokho ngokufuna ukuthi sigcizelela la kuthenini ubese wena sokubeka kahle yini mhlambe nakulicingo awusalisebenzisi ulibeka enzaweni lefanele yini nangabe kufuna kulahlwe ukulahle kahle yini. Babe Dlamini lapha ngithe mangikhuluma ngendvulela lesihloko sethu ngasho ukuthi intuthuko internet ingcinamba noma wethinsayela tahlukahlukene lengicabanga ukuthi lokho kufaka ekhathi nako lakhuluma ngako babe Msibi lokhu ngikuto letibi ukuthi nato tihlukana ngetigaba letitsite letahlukahlukene ingabe vele masibuka lesithi waste lapha eSwatini sikwahlukanisa kanjani? Sibingelele babukeli. I-waste ngempela ngilokulonga sakudzingi lo sokusebenzisile kwaphelela isikhathi lokunye i-waste lokusaphila but asekude la kungasetshenziswa khona sekwaphelela nje i-usefulness yakho. I-development ke kusho ukuthi intuthuko ne-waste kuhambelana kanjena ngoba makuthuthuka kube sekukwenteka ukuthi abantu badonseke kuleyo lenzawo lapho kuthuthuka khona mabantu sebabanengi kusho ukuthi nje ne-waste lebayendako itakwenyuka so le ndlela lokuhambelana ngayo ukuthi masingilo sithuthuka sanza ne-waste nayo iba kanjalo nale ukuthi nayo nekuyiphatha ke kwayo kuye ngekuba lukhuni kukhona lama waste streams kusho ukuthi lelunye ihlobo le-waste lesiyaye sithi it's the emerging waste uke wayibeka nje Msibi ngalana ukuthi i-cellphone ashintsha kakhulu ema-cellphone so sesine problem manje electronic waste which is electrical and electronic waste ngilenye i-waste lekuza ngalefikako siyashintsha futhi siyadevelopa sishintsha indlela lesenda ngayo kunelihlobo kulamanye ama-emerging waste kunelihlobo le-waste lelifana nawo ama-disposable bekusetshenziswa emanabukeni before asetshenziswa kaningi emanabukeni kodwa manje sekunama-disposable ama-disposable ngilenye i-waste lebenginganakwa leta nentuthuko indlela tekuyimanager ke kufuna ngenato kushintshe ukuthi uyiphatha njani uyibekaphi uyilahla njani futhi. Uma siyibuka Dlamini le waste yethu ngosemalanga lamahle kusho ukuthi kulukhunyana lokulichaza leli gama ngoba libanti lifaka ekhathi ingoni letahlukahlukene sawuchubeka nje sisebenzise legama lesingisi le waste sifaka ekhathi nato tibi nekungcola lokulapha ebaleni lakho sibuye babe Dlamini lapha e-studios sithi uma si-classify noma kumbe sihluka-hlukanisa le waste sikwentelani lokho kumcokelani lokuthi sikwente lokho la ekuhlukaniseni ke ukuthi sitakwadi ukuthi ukuphatha njani
wena uthatha le tibi utithwala uhamba uyotilahla funa futhi utilahle kuphi kune tibi noma i-waste lenebungoti lesithi phecelezi hazardous waste bese kuba khona le waste letele bungoti iyafana nje kunayo lephuma endlini ekhaya lephuma ekitchen lephuma lapho kunebantu khona bekudliwa bekwendiwane iteke bungoti loyo but le bungoti lene chemicals beyisebenta ku industry kwakhiwa ngayo kukhicitwa ngako kutreatwe lokunye mhlambe bekwendiwa tihlahla ukuthi tingaboli ngileyo ke sesendela ke lo ukuthi kube khona la kithi kangwane sihlukanisa kabili sithi ngilena le general iyahenglisheka nje uyayiphatha nanganjani koja with unake ukuthi ungati expose tifeni bese kuba khona lena bungoti ngoba mhlambe ina poison mhlambe ingaqhuma bathi phecelezi explosive mhlambe ingatisukela nje kusuke ku react uma ngabe mhlambe kuba kungena emanti kube sekuphuma lokunye so sihlukanisa ngaloko leyo ke ngilela sithi hazardous ngalanga ka hazardous futhi phinze bese sekuba nalena le kuthiwa i-healthcare waste i-healthcare waste sitawukhuluma ngayo ngiyacabanga sachubeka ngilena lebuya edibhedlela nakhona bese seyiphinze ihlukanise kabili kube ne-healthcare risk waste so ukuthi leyo inebungoti kakhulu so divele sihlukanisa nje kabili ukuthi nalena bungoti nalena bungoti lobuncane la bungoti kukhulu ngale but nje in general yonke inebungoti babemsibi babedlamini lapha uthinsa indzaba ukuthi kunaleyo leyingoti naleyo lengasiyingoti ubala ke tindvo lesisebentisa kumbe letimishana kepha umuntu angabuye athi kumbe nekudla nako ngithi nako kuyaba ingoti mase kumbe kuhlala isikhashana lesithite kungabekeki kahle kumbe ingabe ungathini ngalokho yebo kuloko nje kuphinze kuvelana la ukuthi ekudleni la kukhicitwa khona tintfo noma kudla khona sibekise lekho mathapha bakhicita ngoba bakhicita lokudla lokunye lokuye kusetshenziswe ama chemicals la uthi imithi thite le isetshenziswe nakhona emthini ke ukhona ngithi nje umuthi nakutawuthiwa nje bayakunika esibhedlela ukuthi thatha nakulokhu ngaka kufuna uthathe kona kepha na usotawuthatha ngetulo kube sesekuba nebungoti kanjalo ke nala ekudleni kukhona nje ama chemicals lokhanza ukuthi analo bungoti ngekuthi sekwecele ngale lo sokuthethe kungaba ke nako ngilokunye lokulahlwa lokho asesithi nje ku DB noma i-waste leqhamuka ngasekudleni letawufana ke nalokudla lesekona losekhanjelwe isikhathi kuthi bese kusengele ukuthi sidakusebenzisa kepha akasakusebenzisanga kahle sekubolile vele naloko ke sekuyi-waste lesekutawufunakala ukuthi sesitawuyilahla njani yebo lokho ke kunga ubungoti lokubangako ukuthi nasidila nje ngekudla esikhathini lesinengi lela kulahlwa khona tipi kuthiwa ke kangwane sinato nje indzawo mhlawumbe ngumathapha njengabo mathapha bombabane na kamanzini la kuthiwa ma dam sites noma ama landfills khona kuvama kunuka ke nawo kulendzawo leti lo kuye kubange kunuka kakhulu ngilokudla mhlawumbe kudla loku i-waste lekudla ngaba kuthi mazambane lamacembe lama pills ngiwo latawufike anukisele kanti kube bekuthiwa mhlawumbe angeke kuye kunuka le ngeke sekuthiwa siyakuva le kuvama kuba ngilokudla shothi nje kubangwa nani lokuthi sibantu sithenga kanganani sithi nasithengile sithenge mhlambe kwecele bese sisakhona ukusebenzisa konke lokho DB kanti nakungathiwa sicaphela la kuthengeni ukuthi asikuthengi lesingeke sikusebenzise singanciphisa DB ngoba vele nasithenga kakhulu kana ngeke sikusebenzise kutaw expire nangabe ke kulombuto nje lobuveta lokuthi sek-expire vele ke kusuke sekudibi leto kude nje lesingathi nangabe lubisi selecele isikhathi ngeke ukuthi sengalibuyisela lemuva liyolungiswa sedibi vele leto sekushona le kuyobanga ke inkinga lembili yebo kuyobanga inkinga lembili setinkinga ke nalokunuka and kunuka lokubese sekulandzela nekuthi bese sekuchamuka nemagas imimoya thide le leqhamukiswa ngilokudla lengithi kuba inkinga ngolokubanga kunuka
Babedlamini lithatha isiswati lelibukelako ekhaya libuka sikhuluma ngendzaba yekudla kuze kudla esha kuyenteka ukuthi nje kube tibi kuze sekungalahlwa ngoba lokusele macembe nje amabhanana lengwadlile ngiyawanika tinkukhu tami kumbe noma nginika tinkhomo tami kusi tisi kuyahlabula kuyangena esiswini utawubuta umuntu ukuthi sithe sine ngesiswati tibi vele ngesiswati ngo sinebulukhulu nje beyothi ligama lelisho ukuthi yini iwaste ngesiswati kude lokulahlwako konke kuyasebenza lesizathu nje sitele ligama ngoba vele kuta nentuthuko akusiko kwala kithi kugcina ukuthi kutibi ngiyathanyela dibi kusetibi lapho but nako uyakuthatha ukuyisa ukulahla emgodzini wetibi kuyavunza phinze futhi kuba sesiyalima lapho ngesiswati kude lo vele ukuthi seyi waste ngoba ikakhulu vele le waste ita nentuthuko lenvuthuko weyenda lokuthi sibe banengi ndzawo yinye bese sesikhicida ke lokunengi lokukabi nobe njengoba mangichaza ekucaleni ukuthi kungaba ngilokusele mangisathi ngiyasebenza akukona akugendi lutho but bengithi ngidawakha lokungaka sengikwakhile lokufuna ngiyokuthenga emarket lo sekuseleke mangabe kude lo takuthenga seyi waste leyo ngoba sekude la ngidakusebenzisa khona nesiswati ke bekude ke le waste bese ukusebenzisa kulokunye lekungilelinye ke lihlelo ke lapho mhlambe itopic lesingakhuluma ngayo lesithi i-reuse ye-material siye kubo recycling ukuthi sokusebenzisa kulokunye but nje ke vele ngesiswati side lokulahlako ngo nje bekuthiwa ungayishiya insimbi kamlungu ngoba umlungu nebunguye yena yalahla but mina ngebiswati akalahla kakhwala angakusebenzisa khona bathi ungayishiya khwala utayidzinga khona Mana ngelamahle sikhulumisa yona indzaba yekuphathwa nekongiwa kwemvelo sibuka lona nhlangothi lokuthi ingabe lokho ekusale masisebentile noma ube masithengile kudla sikuphatha njani ake sibuke umbiko lesiuhlanganisile ngekuphathwa kwato tona tibi nemisebenti lephumelela evenda kaNgwane lekhomba kona kuphathwa kwetibi Indzaba lenkulu ukuthi tibi kumele bese tigcineka kahle ngendlela lefanele njengetimiso nemithetho lekhona libandla lelengamele tetemvelo kaNgwane iSwaziland Environment Authority kube netindzawo lelisebenzisana nato kufaka ekhatsi indzawo yaseSiphofaneni nakumathapha eKwaluseni kuletindzawo laletsa tigulumba kuze takhamuti tikhone kubutsa tibi phindze batitfutse bona ngendlela lefanele esikhatsini lesiphelile sike saba ne campaign lebesiyibita ngekuthi ihloba Swaziland kuleyo campaign sathatha selitiko sathola tigulumba satimikisa endzaweni letitsite kuma communities la ngaphandle kwemadoroba ngoba ukhanza ukuthi la madorobheni tikhona letindlela letikahle tekusebenta ikakhulukati ngoba kukwele kwaboma rates kubantu then bese ke sekuyakhonakala leto timali kucoca leto tibi sathatha ke tigulumba satimikisa ke kuletinye tetindzawo letifake ekhatsi boKwaluseni letifake ekhatsi boBuhleni letifake ekhatsi boSiphofaneni kungiko kumemedela esiveni ukuthi tibi atingalahlwa sinoma kanjani atilahlwe endzaweni lefanele lesithi ke konke lokho bekuthi indlela tekwezama kulwa nako lokuthi tibi tilahleke kabi sihambe ke futhi saba nemithetho uhulumende imithetho la yakhabo lekelela ekutheni sikhone kusisive seMaswati kwenda libe ngelihlobile imithetho ke miningi lekhona kepha nje ke yakhona ama-litter regulations lemhlawumbe achaza kabanti nangema fine ke lakhona kuzama nje ukuthi nakhona kungasuye inhloso ukuthi sifuna kuboshwa eMaswati kepha ukuthi uma umuntu wasonile luSwati into ledzingekayo kuzanywa ukuthi indzaba yokucleana ithathelwe edulo uhulumende kithi lafike wakwenda kakhulu ufike wasifundzisa ngoba uma ungakafundziseke uba nenkinga sineke sifike safundziseka ngalokubuthwa kwetibi ngidawubonga kakhulu nje emsakade ngibonge netihlobo tethu takamasipala wakumathapha ngoba nato atikasibukeleli siyinkundla yaseKwaluseni
nato tsukume phasi tibambisene nabo baka environment basifundzisa basenda kuqala sathi baphindze futhi saba nemihlangano la khona kufundiswa lesive labanikati baletibi nanabo bafundziswa lokho kungukuthi kumcoka kangakanani ukuthi letibi tikhweshe lakithi uma sitikhweshisa letibi sitikhweshisa kanjani sibambisana kanjani lekusho kwengukuthi ke silitholile lelo lisito lalokufundiseka ngoba itolo le project ibe khona itolo yafeyila ngesizathu sekungukuthi sicale thina sive sasekwaLucent saba excited sajabula kakhulu kwengukuthi nangulumende usiphe sikhuluma but wakhanza kwengukuthi asikafundziseki ukuthi letibi sitawutibutsa kanjani lesikhuluma sethu sitawusiphatha kanjani lesikhuluma sethu sitasebenzisa kanjani ngoja nyalo msakade ngicela kusho lokwengukuthi silitholile lelithuba safundziseka kakhulu and lo msebenzi ukukhombisa kundlondlobala nesive sikhombisa kusukumela ku-understanda manje ukuthi kufanele ukuthi vele sitimbanza kanye nawo nome kanjani letindzawo letifaka ekhatsi ebuhleni kalobamba kanye naka lomahasha angeke tisafanana nayitolo njengoba setitsetsela unyawo lolusha lokubutsa phindze tigcine tibi. Indzawo lefana nayo inkundla yasekwaLuseni ingileti indzawo lesikhuluma ngato malangeni lamahle kutsi titsinta intfutfuko yalo live laKangwane tisedvute kakhulu lokwenta kutsi nemisebenti wekuphatfwa kwetibi kuleto tindzawo leto ibe lukhunyana kepha njengoba isho indvuna yenkundla iyasho kutsi ingasi kunempumelelo noma kumbe sekuyakhanya embili. Babe Dlamini libandla letemvelo lakhelwe etikwemitsetfo letsite lokufaka ekhatsi umtsetfosisekelo welive laKangwane longuwona ucondzisa yonke leminye imitsetfo lekhona eveni laKangwane. Ingabe lo mtsetfo utsini uma ukhuluma ngendzaba yetemvelo nekuphatfwa kwetibi eveni laKangwane? Umtsetfosisekelo wakubeka kona kwaba umbrella objective ukuthi i-environmental management shothi kubuka nje imvelo waseke sophindze futhi hulumende sowusetha ke sowakha lelibandla letemvelo lesingile kwaba thineke wethu kumsebenzi kwekuthi sitshele hulumende ngetindzaba letitsinzeka ngemvelo lekufaka ekhatsi ke leti tetibi bese sesiyamtshela ukuthi akube nemthetho lo kanje siya phecelezi sithi siya recommend awende kunema waste regulations kune Environmental Management Act le Environmental Management Act ngile Mother Act bese ma waste regulations sebangla kunema litter regulations kube nalamanye ema regulations la namhla ngidawukhuluma nje ngale ukuthi ngile TB le phecelezi solid waste kukhona lelinye lebuke TB leti ngemandi makhicidwa le khona lenye lebukele letibhunyako singadiboni kodwa kuyabhunya so nakhona ikhona leyo mthetho yonke le mthetho leyo izama ku-addressa ukuthi indzaba yetibi nekuphathwa kwemvelo siyisebente njani kuma-functions ke lanawo lebekwe ngona lo mthetho ukuthi esifuna wende kufaka ekhathi lokuthi ungaba khona ke lo mthetho uhulumende masawendile bese ke thine njengelibandla lemvelo siba maphoyisa awo lo mthetho sihamba enforce wona siphinde sifundzise futhi nebantu ngako njengoba nje ivile beyisho indvuna yenkundla ukuthi sebafundisekile sifikile sigulumba saba lapha but kufuna pheze bafundiseke ukuthi batakusebenta njani lokho ngoba abasiye masipala unawo tonke letingoni letenda ukuthi wati ukuthi utithatha la utigcine la kufike kuthathe uthatha ngemoto le kanjani udikisa endzaweni lenjani wendani khona sineke silibandla lemvelo sifuna nalama records ukuthi inganani dona letibi letikhicitwako lokho lawa ma record lawa ngila lesithine kuma record kuma report ethu sibikela hulumende kube khona ke luphiko kakhona ka planning bathola leto tinombolo basebenta tinombolo bese bayaplana ke ahead ukuthi now sekanje shothi indzawo ayibe kanje lokhu nje ukuthi kubonakale laba abaliwe bolobamba bokwaLuseni bobuhleni bolomahasha bompaka bosiphofaneni konke lokho kubukwe ukuthi kubonakale ukuthi sekune development
seyinkulu lapha bantu sebanengi i-concentration yakhona sekunema-activities lamanengi so kufuna kwendiwe something le mithetho ke le Environmental Management Act iyasinika ke thina ligunya lokuthi singathi singabona inzaka ukuthi cha le ngazi ukuthi Tibi setendeka ngathi sekusathi sedolobheni sibese sesithi ke siyayideclare sithi i-waste control area leto tindzawo leto kosema waste control areas uma iba waste control area kusho ukuthi sisakhala ibandla lelo bandla liba abantu bakhona kuleyo ndzawo labasuka mangabe kunemphakathi noma ngabe kuthinza imphakathi lemithe basuka kuyo yonke imphakathi bonke amabhizinisi wonke nje losebenta lapho bakhe lelibandla lalo basebente lendzaba yeTibi thineke sibasita technically ngoba kusengekho masipala lo ukuthi lokhu kwenta kanjena lokhu ndakwenta kanjena lokhu ndakwenta kanjena. Baba Msibi lapha Dlamini ukhuluma ngetinhlelo lenato tekufundzisa ngako kulahla nekuphathwa kwato Tibi yakho nje sesigcile kuto Tibi lesitayile sonke ngifuna kubuyela emuva ukuthi kumbe mina nje mangisakhula kwakunemlight emsakatweni noma ngingafuni kusho ukuthi ngiguge kangakanani kepha lobo uthi bona licembe la banana ungalahli licembe la banana phansi lokwangita ukuthi nalomuhla lokho ngisaba nje ngisho kulijika phansi ngamane ngilifaka esikhomeni sami ukuthi ngiyawude ngithole umdustbin sami wengilahle sengisho ukuthi ngaphandle kokufundzisa yini letinye taba lentendawo nelibandla letemvelo ukuthi umlayeto wekuphathwa nekufundziswa noma kumbe ukugcinwa kweTibi ufinyelele kuso sive. Sibonga mhlawumbe kungaba nje kuphinze umfathinsa leyemthetho la uchaza umlingani ngalana lokho ukuthi lo mthetho ufaka ekhathi tingoni letinenge ngibekise nje la kunasithi waste i-waste ngidawuthi nje lele singathi sigcile kiyo lamhla kakhulu nginaku lokukhanza ukuthi siyakubona ngemehlo kepha ke nasitawuthi nje i-waste mhlambe sengibuyele emuva nje ngoba i-waste ngikokonke nakulokhu tawukhiciteka ngibekise nje nakunashimela kuyabaseka lokuyinthuthu kuyi-waste lapha nangabe kukhicitwa lokwa nalokwa kune noma sithi sigeza nje leto dithelo i-industry kuyakhicitwa lamanti lasasebenzisekile lapho lokuphuma laphumako se-i-waste kepha ke lamuhla thina ngidawuthi mhlambe siba nengi ngala kulokhu lokujikelekako lokubona ukuthi wona kuyalokwa sekujikelekile sigcila lapho ke sesidada kusiletha la kuma regulations a2011 lokuthiwa ama-litter regulations lama-litter regulations wona akhulumisa nje nakule ekuqaleni mhlawumbe sengikusebenzisile lokhu noma sengidlile sekuseleke nakulokhu salapho nasengikujikijela phasi mina noma nasengasakudzingi lapha sikudefine ngekuthi sekuyilitha mhlawumbe kungaba lawo macembe abobanana lelo plastic awusalidzingi noma nje imoto ayisasilethi ingasebenziseka mhlawumbe beyasekhaya but abasayifunda abantu ukuyisebenzisa nabatayithatha nje bayifaka lapha ehlathini so loku lokuthi yilitha ngoba lokhu sebakubeke kabi sekufuna ukuthi kunakwe manje noma kuthathwe ukuthi sekuyolahlwa kuphi ngalokuthi nje sokulahlile lo bekakusebenzisa sekuyilitha ke ngaleyo ndlela lo mthetho ke lo wema-litter regulations uphinze anikede nalokuthi bani wenta ini angibekise nje lapha kuyasho ukuthi lo mthetho unikede amandla ukuthi okay etindzaweni la kunabo masipala khona bomasipala bayanaka ke bona ukuthi Tibi siyadeveni kuyabonakala nje la kunabo baphathi bemadolobha khona tiyabuthwa kahle Tibi bese ke sekuba nala ngaphandle mhlambe eceleni kwakhona ukhanza ke imvamisa la sithi kuma peri-urban areas khona lapho ke sekucashiwe ngila kuhlala sive khona ukhanza ukuthi laba phethe indzawo mhlambe lendzawo ayikho edolobheni mhlambe kuboba betikhulu kunalabo labatawucashisa ke lapho labatawakha nje tindlu tekucashisa lo muntu lo wakhele indlu yekucashisa senguye umnikati lo mthetho lona nje uthi loyo ke kufuneka abuke yena ukuthi labantu bami lana batawulahla njani nangibatisa nje la ufuna ukuthi noma akhala la kwakhako letindlu angakhohlwa bese phinze ke ngidawuthi sengiphendula lo mbuto ke lokuthi bentani betemvelo sendanitsini kusida ngaphandle kwalokuthi mhlambe sifundzise
kunananka lama regulations kuthiwa ke environmental impact kunema ukuthi nakutawuba ne project thide even mhlambe nje nangilona uyeta uchamuka kuphi khashana ufuna angithi nje utawufuna kufuya tingulube ngibekise sikubuke thine abhale mhlawumbe wathi uyatinga ufuna kwenta naku la kuna indzawo nayi uyamikisa ke lo muntu uya-alethe ebandleni lebetemvelo athi utawufuna kwenta kuphi naku la lapho ke thine ukuthi thine simside simguide ukuthi ngoba lo funa kukwenda kutaba nanaku sidamsita sithi mhlawumbe kutawukhiciteka tibi la kutawuphinze kudzingeke lendzawo nje lokucala nje lokuthi udzinga indzawo lenganani kuze usebente kahle phinze bantfu labaseceleni kwakho bona batawuthikameteka ngandlela thini noma batawusitakala kanjani ngoba sithi imvelo siphila ngayo kufuna ukuthi lele sikwendako kusisite kube kunengilo lokusitako ngeke nje sithi sitawufuna kwakha ini la ke phasibulale ukuthi nase sicethile kwakha leyo mali bese sekufa abantu so sifuna lokuthi kubalance lo lokutawusita labantu kube kunenge kunalokufika kwalento kanjalo ke la tibini ngibe ngakhona kakhulu lokuthi kutawukhiciteka tibi siyasita ke ngalendlela yokuthi sitawumbhalela siyabhala la kulomuntu ukuthi caphela nako yakha indlela yokuthi lokhu utakubona njani ngoba esikhathini lesiningi ukhanza ukuthi liso la somabhizinisi mhlambe libuka nje nakulokutawakha le mali lingakunaki ke lo lokunye nakakhele imali angibekise nje ukhicita letincingo lo kwaphuma lelicingo yena solungele ukuthi angahamba yothengisa akanandzaba ke lo lokunye lokutingcebelengwane lobekuphuma nakusakhiwa lo locingo khanye sekuyathathwa nje akusanandzaba nemuntu lonake kona ngumuntu nje abangenelani vele kakhulu ukuthi kugcina kuphelela kuphi lokho siyeke lapho thina sinake kakhulu sizame lokugcizelela ukuthi yakha lendlela lotawunaka ngayo ukuthi kude lokutawuphuma la usebentela khona ugcine ungadi ukuthi kushone kuphi bathi ke ngesilungu it's bathi life cycle le cycle nje life cycle yalento nangithatha nje isihlahla lapha ehlathini ngisathatha sisihlahla ngifuna ke wakha mhlawumbe ini liplango lokho wadibi lokuchamukela liplango angikwadi ukuthi kuphelela kuphi sifuna ke nasi assessa nje le emahhovisini sisuke sibuka lapho ukuthi kwadi wena lo sebenta ngako lento ukuthi konke lokuphathelana nalokho kutogcina kuphelele kahle ngeke bese awadi ukuthi kugcina kuvela lapha sekunjani kunaloko ke phese phinze sekuba ngilomthetho la sikhona kunema inspections lahle endiwa sivakashele tindzawo tekusebenta lokhanza ukuthi njengala madolobheni kubanjiswana nalabo masipala bayawenda kakhulu bona lama inspections ngithi kuhle sivela nje lapho mhlawumbe kungaya ngesidingo noma nebantu nabathi bacela sicheke lapha kepha nje kusehlelweni nanako lokuthi siwende lama inspections ukuthi sibone ukuthi konke kuhamba kahle singafika ke nase kuleyo naleyo industry sibuke nje lokusebenta kwabo ukuthi le process from la kucaleni kuze kuyegcineni ihamba kanjani singasho nekusho ukuthi uyathi le tibi lokukhicitako wena dinenge kunana kulokwentako lokusho ukuthi kahle hle uyamoza yes umthetho uyavuma ukuthi singa lapho ke kusita ukuthi sibese sesiyak-advise ukuthi awushintshe nawo noma mhlambe lento loyisebenzisako ibanga nje le tibi yona ukhethe lokunye yabo lapho ke sibuyela la ushido umlingani la ukuthi kunale waste prevention nje lokuthi le waste siyipreventa from ekucaleni yebo kunana kulabathi ke i-hierarchy kucala la kuthenini asiprevent nje lokuthi waste ibe ngekho noma ke ibe incane kakhulu asicali ukuthi simangale ngale tibi legcineni ukuthi awu sekuphuma nento lengaka sekulahla njani kepha sicaphela lokuthi vele tibi ditawuba khona ngoba wonke umsebenzi kuhlala kune tibi letkhona noma ngabe sikhicita nje kutaba nento lephumako ekugcineni Mana ngilamahle asisike sibahlole imarket sinide nawe lithuba lekuthi uke uhube emanti ubuye uhlanganyele nathi Luhlelo imvelo yimpilo yami ehlelweni lomuhla sibuka tindzaba tekuphatfwa nekulahlwa kwato tibi singachubeka netinkulumo tethu ake sibuke nangumbiko lesiuhlanganisile lokhomba kona ukuthi tindlela tekulahla tibi ngitiphi kakhulu leto letisebentela kahle evenda kangwane
tibi lite nathi sakheka kusuke kukudla lesikutsandzako sikufake kuleto tintfo letikugcina kahle kweke kutsi ke emva kwesikhatsi bese tiyajika tiba ingoti kitsi tsine bantfu nakuto tilwane ikakhulu leto lesitifuyile kuteke longati loluswati ukuthi le plastic liyinkinga kangakanani na economically liyawu affecta umnotho ngoba emaswati nje kuphila kwawo kuncike etingomeni letingomo ke tisinato tingaswela tshani nje osinana idrought nje lesibhekene nayo bese tiyahamba tithuka tibutha lama plastic tiyawadla saba laswini kanzi tingatholakala tinalama plastic le value yale nkomo iye bese iyehla futhi ke egcineni kwakhona le plastic ligcina liyincoba lenkomo if ekuseni naba emsebentini baphuma naletibi batiphethe ngetikhwama noma ngemaplastiki ukhanze ukuthi batilahla la tihoshini noma batilahla la emifuleni so bekuyinkinga ke leyo lekhona ke nanyalo lenye inkinga futhi lesihambe sayibona ngilenkinga yekwe kungukuthi ngaphandle ke kwalamaphepha nemaplastiki kunenkinga lenye lenkulu letibi lekungcola lokubi futhi njengekwe kungukuthi labanye bantu bakhela celeni kwala mifula celeni kwala matete bese imithoyi yabo msakade ayigcwali le mithoyi bayibhorele ngephasi le mifula lokuthi imvula tina nje yenda njengoba ubona ke ngisho kona lokho nje yenda njengoba ubona lokwenda ke ukuthi le mithoyi yabo ingagcwali kungcola ke nako lokho le yenda ke lokunye ke ukhanze ukuthi le timeleni labanye bafake emapipe ecitse emanti lama pipe acitse emanti la emigwaqweni nawathela lapha kasimelane lamanti anjuzela lapha emigwaqweni kuletinye tikhatsi kuba nekuthi tintfuthu letiphuma nasishisa nanakukhicitwa emafemini tinebutsi lobujika kube ingoti kitsi tsine bantfu lokunye kuhlukubeta sibhakabhaka losekudale tinkinga esimeni selitulu nanemifula iyatsintseka nakucitfwa emanti nalokunye lokunebutsi lebese kubulala tilwane letiphila emantini kufaka ekhatsi tinhlanti futhi ke nawo emanti kukhona bantfu netilwane letiwanatsako mhlawumbe kungaba kuhle naletikhulwini ukuthi kube nekukhulumisana lokuthide ukuthi la kulesikhulu la phansi kwalomphakathi lo kukuphi la sithi singacoca letibi tethu lemakhaya sibese siyawudigcina khona umphakathi umane ubone leyo ndzawo kubukiswane kuhlelwe phansi nabo babe betikhulu kubukiswane indzawo lenga identifyeka la tingalahlwa khona letibi adothi lamakhaya onke nasatibekile le kule migodi yabo labatibeka khona bese bayatithatha bayaticoca bayawudibeka lapha la tibekwa khona noma ngabe sekutholakala lolo lusido ke ngekusinzana nebakaswazweni Environment Authority kepha baconze enzaweni yinye ukuthi kulomphakathi nje siyade sidawufika sikhanze TBT lapha mhlawumbe nalokuthi singaku recyclisheka nako kubekwe lapha naloko kubekwe lapha naloko kubekwe lapha umuntu uyacela ke ukuthi libandla lakithi lisaphuma likhulumisana nemimango nalapho kube nekubambisana ekutheni leto tindzawo ti-identifyeke kube kuyangami sikhulu ngesikhulu ngabe vele kubese sekubonakala lendzawo la tingalahlwa khona letibi ngoba emadorobheni ukhanza tikhona letindzawo but naso uyale emakhaya emaphandleni ukhanza ukuthi sekude lapho tilahlwa khona setifakwa nje emgodini bese tiyashiswa kanye ndzawonye kanzi nako lokho kuphindze kusilimate kulendzaba yekugucugucuka kwesimo selitulu libandla letemvelo kuleminye imithetho noma kumbe imigomo lesebentela etikwayo lohlaka lolubuke ukuphathwa nekwenganyelwa kwako kusetshenziswa kwetibi evenlangwane lesisi National Solid Management Strategy lohlaka lolu lubone kwakhiwa kwetinhlelo letifana nalolu luphumelelako lapha ekwaluseni babedlamini kumbe ungasihlephelela uke wathi caphu ngato letindzawo letinetinhlelo letiphumelelako letibe yimithelela yalohlaka lolu libandla letemvelo lithe lisangamele indlela yokuphatha imvelo yasese kuyabonakala umthetho ukuthi akubani yakha strategy lesitaba sa national le strategy lesi siyasho ke sibeka ukuthi bani utakwendani kugatseka ukuthi endeni kufaka ekhathi uhulumende ngematiko kuye kubomasipala kuye kubo babetikhulu
kusho ukuthi imiphakathi kuye kuze kufike kimi mina ekhaya kusho ukuthi lona uTakwendana kuphindze kufaka ekhathi nalo-ke leli bandla letemvelo ukuthi lona litawufuna lenteni kule strategy nje wethu umsebenzi le waste naye lengithe mangicala ekucaleni ngayisho ngathi kune waste le general le nengaphathana noma kanjani but ngebuciko lobuncane bese kuba khona le hazard lene bungoti irresponsibility ukuthi lene bungoti igcine ifike enzaweni lekahle kwathiwa leyo kule strategy kuleli bandla letemvelo konje le muva ke lemithetho isebenta ngema principles lama principles kunale extended producer responsibility na polluter pays responsibility lama principles lawo akusho lokuthi bese kuyakhwesha ukuthi siyakufacilitateela ukuthi utaya kuphi indlela ke leyo wenda ngayo uhulumende wase sokusayina ke imithetho waba nedivumelane nemavela anawo lama facilities la kangwane lengakusho nje kude lapho sikhona khona kulahla noma ngiluphi luhlobo lwetibi lolinebungoti sifane kulena yasesibhedlela siyayi-pretreater kusho ukuthi siyishise ngoba siyathi yasesibhedlela inebungoti bekuthi ingasigulisa so siyayishisa ukuthi sibulawala lawo magciwane bese sekusala ke lo mlotha lesikhona wona lesikhona ukuthi singawulahla kuletindzawo tekulahla tibi bese ngelitiko sithi le strategy ufuna kube khona indlela yekugcina yekusebenta tibi khona nathi ukuthi nikhecita tibi letingaka noma ngabe litiko tibi takhona amaphepha leyathi litiko ukuthi sikhicita amaphepha langaka emaphepha agcinela angiloku agcina ayeleni nithole ukuthi ngibani lo tanithathela anilahlele noma endeni konke lamanye amatiko lokunye nje lesingakunaki ngibekuse nje litiko letemfundo kunetikolo tonke kufundisa science kunema laboratories kusebenta imithi lene bungoti so bakhicita ke i-hazardous waste labo kungumsebenzi walelitiko lekulitiko letemfundo ukuthi yathi ukuthi ingaka i-hazardous waste lekhona la tikolweni mayenda i-budget ubudgetele nalo ukuthi utayisebenta uyithini wethu umsebenzi ngokuthi sifacilitate siphindze sikutshele ukuthi lokhu indlela yakho ukuthi setshenzwe ngulana mhlambe sekunalethinye tinto lesetivelile bena la ka health ngayinye la ka health naye letibi letibuye tibhedlela letibuya kubo health care home based care laba lesibasite emakhaya nabo salongibo baka health nabo banetindlela takhona baze ba develop kuze kufike ngisho kuma guidelines ukuthi ekhaya sitayisebenta kanje esibhedlela lesikhulu sisebenta kanje ma clinic imtholampilo sisebenta kanje kube kuphindze bona kube ngibo lababuka ukuthi kufuna si pre-treat ngoba yona inebungoti bukanje bahambe bafundzise sisebenzisana nabo kube ngibekise lenyele ongeke uzolinake mhlambe litiko la ka works uma kungcolela emgwaqweni nje suka oShukhu yophuma kalo mahasha konke lacenge kwemgwaqo i-road reserve kwaka works kunebani labajubako laba labajubako bacashwe nguye works uthi abaclean kucleana lokho kufaka ekhathi nalo ukuthi basuse nale tipi ngalo ukuthi ke sive asade siyaye sibone thina sesifundisa nje ngoba sifundisa lana angeke azakhona ukukhala athi lokhu kwaka works lokhu kwakuphi ngiko nje baka works bafaka ukuthi bavimbe kube nadaladi lokuthi kungangeni inkomo ngoba mase ishayisiwele nje aseyila kule strategy ukuthi kuyi responsibility yabo ukuthi bakususe leto tibi lokho kungcola lokubangwa ngiletilwane ngiletinja konke lokho kulapha uma ngabe kusho ukuthi kufuna bona babophe lomnye wakho nibo lekufuna bakwena kodwa nje nabo ngeke uzukunake lokuthi nabo wonke lemigwaqo lengaka yahulumende kufuna baclean lapho ngoba sakhiwo esibuketwe ngibo njengoba sakhiwo sasesibhedlela netibi letendeka khona tiphuma khona takhiwo tonke letsedolobheni ngumsebenzi wedolobha
iministry lekubukele lokho iministry yaka housing konke ke lokusemakhaya lokungekho edolobheni lokho kwelitiko letinkundla nabo babetikhulu netinkundla kanye nemango nje ngamunye kuba betikhulu nabo bandlancane ngumsebenzi wabo master ukhumbula nje lemuva ke kwabana naHloba Swaziland bekusuka wona bona labantu bahambe baclean lokho ke kuyabonakala mawungabuka sifunza saseshiselweni sihambe embili ngeke ukuthi sithathe initiative sona umphathi sifunza ngemalanga ubone ukuthi ingcono afundise kubantu babesikolo kusuke ne community konke babuthe baclean leyonke iministry lekhona ilethe kuhlanganiswe ukuthi kuzama ukuthi ngilo yalclean ngoba libandla letemvelo lingilo nje ngeke lize likhone kuhlobisa lonke lela kangwane ngingayibeka kanjalo nje strategy vele siyibeke kanjalo lokunye lengakusho ukuthi sona le strategy bese sisithe bese sihambe umganyana ngishilo ukuthi kunalamanye ema waste streams lavelile kufanele lamanye nje lafaka ekhathi timoto uke washo msibi ukuthi timoto leti tikorokoro lesetilahliwe setinenge emathayi ngoba setinenge letimoto semanenge aliboli ema battery wona lawo to letimoto ema glass ato letimoto manenge lama waste streams lawa lasavelile so naso ke le strategy kulomnyaka lophelile sicalile siyasirevise siyasibuka nema stakeholders bonke labathinzekako siyasibuka sitawusakha sisibuke ukuthi sikhone kuaddressa lama issues la faka ekhathi nathi indzawo lesithi ma growth notes labo lama waste control areas la phinza faka ekhathi le boba betikhulu sibonile ukuthi boba betikhulu bethe le capacity abati abakafundziseki noma bangafundziseka tinkulu letindzabo tabo kunetabo masipala but masipala unabo engineer unabo inspector but khona kude kusebenta laba kahulumende baka health nabo labane mandate lenye so sisters revise ke sisende ukuthi sisebenziseke bese singethi singasakha futhi besakha ama action plans lokusho ukuthi bani wendani nini khona kutathi ngesikhathi sithide siphinde sibuke ukuthi ungabe vele kwente kanje noma kanjalo yini babe Dlamini angakukhohlwa umsibo ungazusi kumbe sengushiyele noma mbe senguvalele ngephandle uthinza indzaba yetempilo tine tibi letingoti kakhulu ngekusho kwenhlangano kamhlabuhlangene lebuke betempilo emhlabeni lokufaka ekhasi ukuthi kumbe uyabeka kona ukuthi siyatishisa event kangwani ingabe masibuka nje sibuka intuthuko sibuka nekuchubekele phambili kwalo lelive leli kukhona intaba letinye singadenta kumbe ukuthuthukisa lendlela esitilahla ngayo kwanyalo ngoba uma ngibuka letingenti nje tetibhedlela etinkulu telive kangwane tisekhathe emadolobheni lokusho ukuthi naletakhiwo tekushisa tila ekhathe edolobheni lokungenteka kumbe lentuthu lephuma kolapha kumbe kungenteka yini kumbe ukuthi ayikahlobi ngalokwanele ukuthi ngayisibhakabhakeni ukuthi ihosho ngilomunye umuntu losedvute lohamba kola ekhathe edolobheni uqinisile lapho kule takhiwo leti tekushisa letibi letibuya letinebungoti khona letibuya esibhedlela tibi letifana letibuya kitchen lesesibhedlela yafana letibuya restaurant but letinebungoti mhlambe tinetingati tinetitfo tebantu konke nemithi nako konke leto tiyashiswa tishiswa emshinini tsite kuthiwa incinerator le incinerator isebenta kuze kuthiwe isebente kahle akusithi sinesodwa esitawuphasisa lapho kufaka ekhathi mhlambe nebakalebha labatawubuka ukuthi it's a pressure vessel kuthi kushe kahle yini nalolo kuphumako le uma ngabe kushe kancane ngilapho kuphuma le mimoya lengesikahle lele tawu but uma ngabe makusha yini bokuphuma carbon dioxide emanti la vapor so lokho kuvele kukhona la moyeni so thineke siyayisilwele ukuthi kushe mangabe kukhona ke lokunye lesibona ukuthi kutawuphuma kuphinze kulungiswe kwakhiwe ukuthi kufakwe some other gadgets la tawu trapper
lo lokunye lokungavumelani neklineka kwemoya konje ke kuthi kusemadolobheni kuphela uhulumende akakwendi ke siyathi ukuthi kunema health facilities kunema clinics onke ama regions lama incinerator akhona etibhedlela nema health centers lamakhudlwana endelo ukuthi bese kuba netimoto leti approve leti kahle lithatha kulama clinics o kuleto tibhedlela noma kulelo hlelo mhlambe lo lendeka lile emakhaya thathe tilethe ukuthi akutoshiselwa ndzawo le kahle lephasile kanjalo nale ma clinics khona lapho vele ungeke ukhona kwenta lutho khona litiko ke letempilo kubukiwe lokuthi kungasebenziswa njani kuyakhiwa siyathi kunale migodzi yemithoyi phinze kwakhiwe ke ukuthi eceleni kwawo akube nemigodzi ukuthi sitawulahla lokunebungoti lokufaka ekhathi ma disposable nephizi hayi la abantu bana kuphela senabantu labadzala sebawasebenzisa ngoba sekukhona abantu labagulele emakhaya mhlambe ulimele kunala uhle ubhandisha ukhipha lelo bhandisha konke lokho kwakhelwe ukuthi kungalahlekala bayathi khona labadijovako akufute ukuthi leyo mjovo leyo itholakala nje la ngaphandle abantu banabadlala ngayo so kwakhelwe kunemigodi lomunye ukuthi kulahlwe lapho leni kungende kunako lokusho indvuna yenkundla ukuthi bese ubhola lomunye ukuthi kuphumele kungene emfuleni kwangena ke emfuleni uyathi ukuthi umfula udzabula lonke livuzo uyofika elwandle siyadla tifishi so kwaze kwaphunyuka nje kwangena emfuleni kusho ukuthi vele sekungene empilweni yethu manje lamahla senginika ithuba lekuthi uke ubahlole kumbe endlini lencane noma ngothatha manje sawubuya sicubene nalokuhlelo ngicala ngikudumisa nje esive seMaswati kusibambisa sithi tena kudawufika lesikhathi lesi salokuphithitela futhi kudawuphinze kube nemsebenzi lomkhulu even laseSwatini yona incwala ngekuhlakanipha kwawo emakhosi ukuthi sibe nemisebenzi lemihle kanje leyisisida ukuthi nesilitiko okusivakasha iDeven laseSwatini senda umlayeto siwacela eMaswati ukuthi akasibambise labanenge ke mfo basibambisile njengoba ngisho ke kodwa empeleni vele yonke into ayakheka ngelanga linye yakheka kancane kancane siyadumisa kakhulu kulabo labasibambisile tibi batilahla enzaweni lefanele sidumisa nje kakhulu kuloko nekuthi ke umuntu acele ikakhulu kati kuma public events la ukhanza ukuthi bantu bende imicimbi lethide khona ukuthi siyacela kube naloko kubambisana umnikati walowo mcimbi endesiqiniseko ukuthi nakusuka kulowo mcimbi lenzawo leyo labe kunalo mcimbi kuyo seyihlobile nguloko lomunye lokunye lathi umuntu akagcizelele ngoba uyokhanza ukuthi kunemicimbi lethide kunemishado kunemicimbi thinebo MP sihle senta nemicimbi ekujabulisa sive lemimangweni kepha kungaba kuhle ukuthi thina njengebantu labathunyiwe nathi singemalungu eParliament siphinde sithathe le initiative yokuthi nakugocodwa lo mcimbi leyo lebe sibambele umcimbi kuyo ihlobile nguloko umuntu lokunye umuntu lathi akakucele nekusho ke ukuthi mfo imithetho lesinayo simbaka Swaziland Environment Authority iyasivumela ukuthi silume la kufanele silume khona ngithi ke angivete eMaswatini ukuthi empeleni yonke into uyayifundzisa uyifundzise uyothi ungabona ke abantu sebakufundzile bobafundzisa khona bese lo mthetho uimplementa njengoba unjalo lese sitawu kwenda ke nalesitawu kucela kubaka environment ukuthi abaphume balume la kufanele balume khona umthetho usebende eMaswati ke akabe awe ngaloko ukuthi uma sesithi lokwendile akusuko lokukahle sekusebenta umthetho angabangabe sebasibuka kabi kuloko lomunye umkhuba lokhona lengithangwe khude ukhanza ukuthi labanye bashayela timodolo uma bashayela timodolo bese bangacetha kudla labe bakudla la ngekhathi emotweni sebakujika ngelifastela akusiko lokukahle kuyalimata live kuyalingcolisa live kubanga ingodi emgwaqweni ngoba tinja natibona lawo ma plastic tiyahamba tiyohlola ukuthi kunani sekuchamuka lomunye losivakashi uhamba ngemoto lemgwaqweni uvika inja iyawa imoto kutholakala ingodi kufa abantu umbuzo ke uthi ngikuphi lokumgcoka le plastic noma impilo yemuntu lokulesi kubhekile thina
kucela nje ukuthi singalahli itibi ngemafastela. Labanye soye ukhanze ukuthi balayisha itibi emavenini athi angabona nje tsetinenge yabuka elihlathi yalayisha evenini amix itibi ehlathini naloko siyakwekhuda siyacela ukuthi kungabi into lechubekako ngoba nathi ke sitawuthi nasesilandzelela ngalokho semthethweni umthetho osebenzisa bese kuba buhlungu kuthi icelela nje Steven seMaswati sisabonga umsebenzi lochubeke kahle welive nalo sachubeka ukuze kuhambe kahle Maswati siyawacela achubeke asibambise etindzabeni tecleaner live lengwenyama nasitawo yak 2022 njengoba ingwenyama icela kuyawube ukuthi thina eMaswati sende lokho lokungumgomo waNkulunkulu wokuyinaka imvelo kuze sibalekele letinye tetinto letigcina setilimata impilo yethu impilo isachubeka sikhumbule kunye sifike thina salikhanza live likhona kunebantwana generation letemva kwethu asiliphathe kahle live kuze nalabetemva kwethu nabo balitholele kahle. Malangeni lamahle nitawukhumbula ukuthi uma siya ku umkhosi wencwala sisonzela kubo boKhisimusi induna yetemvelo netekuvakasha yanxusa kuSosive seMaswati ukuthi singena kuyo lemikhosi yelive samukela nato tivakasha eveni laKangwane iyacela ukuthi siligcine laKangwane lihlobile sikhumbule sitibi singatilahli igcizelela nje kona lokho iphinze yakhutsata nekuthi eMaswati akakhumbule kubutha phela emva kwawo iyakhuluma ngena ngendzaba ukuthi umthetho ukhona futhi uyaluma kuloyo lotawuphula. Malangeni lamahle nkosami luhlelo lomuhla silibeka khona lapho sibulawa ngiso isikhathi lesisiphelele kepha tindzaba sesetinyethi lesisafuna kuticocca sibonge lona libandla letemvelo kude lihlelweni litawusichazela emsebenti walo iyakhulu ukuthi tindzaba tekuphathwa nekugcinwa kwetibi eveni laKangwane sinifisele kubukela lokuhle tinhlelo endlandzelako sethembe ukuthi kuletinye tinqumo lentithethe manisathatha tinqumo tekucala umnyaka lomusha 2016 nikhumbulile ukuthi kumcoka kangakanani ukuthi imvelo iphathwe kahle nisale kahle. Lapela lamfwana inyathaleya yami shisema khaya inyathaleya